Quranic Meaning Training Course Quran Adebe Leche Mutendan Tengansa Khon Atinya Pinya Shidudi Allah Shemya Jesu Pyu Khan Hayadu Kiwi Amma Aboma Shaolan 19 Bismillahirrahmanirrahim Ananda Karuna Roshin Pidomudo Alon Tana Jenaromudo Allah Shemya Namaro Pit Jano Asapu Badi Yu'di Ashemya di Pedanaromudi Al-Hikmata Pinyanya Amyo Amye Man Ajendugo Yasha'u Ashemya Alosiromudi Waman Tobi Midu Masu Yu'da Pedanaromujin Kayadi Al-Hikmata Pinyanya Amyo Amye Faqad Amma Mocha Utiya Tududi Pedanaro Mujin Kanlaya Bipiti Khairan Kaunjin Kathiran Nyazwa Wama Yadakaru Tobi Midumya Daridaya Mayajabi Illa Malwe Ulul Albab Nyanshimya Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab Ashemya Alushi Dodugo Pinyanya Amyomi Pedanaromudi Tobi Midu Maso Pinyanya Amyomi Pedanaromujin Kayali Tududi Kaunji Myazago Pedanaromujin Kanlaya Bipiti Tobi Nyanshi Myama Lwe Midu Mya Daridaya Mayajabi Quran Surah Net Ayat Naya Chausaku Fi'lun Af'alun Kariya Mya Ata Yu'ti Tu Pegadi Tu Pedi Tu Pemi Iddhakara Yaddhakaru Tu Daridaya Yagadi Tu Daridaya Yadi Tu Daridaya Yami Sia Hashim Temia Khoniya Satala 2025 ခုနှစ်